Сябры, вітаю вас. Я зараз у цудоўным, у файным месцы Тэрнопіль. Я вам хацела б зараз, мне распавялі адну цудоўную гісторыю. Я б вельмі тэрмінова так выйшла, пакуль у мяне зараз сустрэча будзе, я выпаду. Але я хацела б вам паказаць адну клёвую штуку. Я гатова была проста расплакацца. Глядзіце, ёсць іерархія сцягоў, да? Калі яны вось на флагштоках, ёсць іерархія сцягоў. Ну вось вы бачыце чырвона-чорны побач са мной. Калі я разгарнуся, вось гэта Тэрнопільская міськая рада. Тут ёсць жоўта-блакітны і чырвона-чорны. Ну, звычайна для Украіны гэта вядомыя сцягі. І вось мне толькі што распавялі цікавую гісторыю, што яны ў знак салідарнасці, Віталіна, яны ў знак салідарнасці хацелі таксама размясціць бел-чырвона-белы сцяг у падтрымку беларусаў. І у іх стала, чесна, вітаю, у іх стала, значыцца, пытанне, як ёсць 4 флагштока. Глядзіце, там знаходзіцца сцяг, ну, мясцовы, гэта Тэрнополя, сцяг чырвона-чорны УПА і сцяг Украіны і сцяг Еўразвязку. І вось у іх вынікла пытанне, якой з сцягоў трэба прыбраць 4 флагштокі і 4 галоўных сцяга, і якой сцяг прыбраць, щоб можна было павесіць бел-чырвона-белый. Ну, карацей кажучы, зараз я вам пакажу, вы ўсё зразумееце. Па іерархіі ідзе так. Першы сцяг гэта Еўразвязку па старшыне. Другі сцяг гэта украінскі жоўта-блакітны. Потым ідзе сцяг чырвона-чорны. І астатні гэта тэрнопільскі мясцовы сцяг. І ўсе 4, ну, яны вельмі, вы разумееце, такія, ну, вядомыя. І пытанне, якой сцяг прыбраць, ну, і вось глядзіце, якая іерархія цікавая атрымалася. Зараз я разгарну вам камеру, пакажу. Каб я там, як заўсёды, камеру не зачыніла. Глядзіце. Ідзе жоўта-блакітны, чырвона-чорны, мясцовы Тэрнопіль і галоўнае месца займае БЧБ. Гэта мы выпала на паўхвілінкі, таму што ідуць пастаянныя званкі ў тэлефон. Вось, карацей кажучы, вы пабачылі БЧБ у Тэрнопілі. Красунчыкі. Украінскія сцягі і беларускія побач. Так што, вось так. Моє рідне, файне місто Тернопіль. Це ознака солідарності з Білоруссю. Завтра я буду, завтра день прапора, і завтра я буду тут також з БЧБ. Це буде кльово. Вранці ми починаємо, і я вважаю, що це буде дуже мотивувати моїх друзів в Білорусі. Білорусі, я вас вельми люблю. Я вас вельми ціную, шаную і щиро кажу. Усі українці, з ким я тут розмовляю, з ким я тут більш-менш комуніцирую, вони кажуть, що ви робите просто нереальні штуки. Ніхто не чекав від білорусів ось такої, я не знаю, ось такої сили емоцій, яку ви зараз робите для країни. Я вам щиро жадаю, тримайтеся себе, коли ласка. Ми адсюль робимо усе магчиме. Я вже сьогодні дала інтерв'ю, завтра у мене зйомки. І, звісно, ми будемо розповідати про те, що відбувається у нашій родній країні. І робити все магчиме з боку, щоб підтримати цей рух до волі, до свободи. Я нагадую, що наші політв'язні, вони є ще за ґратами. Привітання з Ічкерії. Руслан, вітаю. Ваше сиятельство. Привет, живи Беларусь, живи вечно. Хелен, ты будешь 24-го в Киеве? Ну, я так одразу скажу, что тут есть уже некоторые звоночки, не вельми безпечные для меня, тому як я рухаться буду, я не могу розповісти, але я планую так. Так, я планую. Віктор Дідусик мені оплатив квитки до Києва, туди і обратно, тому я планую бути у Києві. Так, але коли саме і де саме, я не можу розповісти, тому щиро дякую. Все, я побігла далі по справах, я вас люблю, ціную, шаную. Білорусі, я вас люблю, обожнюю. До зустрічі, тримайтеся, брати, ми побач з вами. Вітаю, вітаю, роднілечки. Все,
Ось, прихожунчики, БЧБ з нами. Живе Білорусь, слава Україні! І до зустрічі!